Edohia walare o. Edohia walare. Walare na dogosa. Walare na dorierun gyosa. Walare o na do yegbe baosa. Edohia walare. Edohia atie o. Kikwe akewiku. Anyone kewi honre. Waya lare o. Na do tenare na bo. Ayalare o nado koko nerun nado koko ziyo nado koko khie nado koko te we na gbon ye he edo ya walare o edo ya wa bedene matu edo ya o edo ni ro wa ke edo ni risi But ebo ya fefefe eni wan pe ni wan ku etani pe etani ku wala re na do dedun wala re na do ga o wala re na do tenegbe ma masaro boa ebie bi so ologo wan rebo ege na hu wa o ege na fia o ege na die e ba ima ho o Wakuyo wabokian tu wa ya fe etana yere na bulele rita ta yese mate koyo ni mase ka wa sa odian bokian o na pen wule ku ke vetima ya be de basu exama bokian o Ofia soge obokian o ti ma gule kwe we ebie so balowo ya yire tu fion we a ipin abodon a oye obudo kuyo banwe kuyo o fe ko Waya fe do ro unyan gbe na ekesugie wa bokian wa gia eri erun gi sadoboa no nyama sadoboa ma o who does no yagbon kebe imi o sana pama hey mare magbun koto nu o magawe o madigwe o marowe o wa sadoboa wọ́n yá gbọ́n kìbẹ̀ yìí mi nàní yé wo tá gbọ́n dá ọ̀wé gbé wo tá gbọ́n ẹ̀ mà náà bìbí wẹ́rẹ́ adé màdó lẹ́gbìn náà wọ́n má dá wọ́ bọ́ yìí sàlùbánu wo do a rẹ́bìẹ́ yé kàtà bèbè sàmùwẹ́ o sàlùbánu gbà ọ́gì mà wẹ́bìẹ́ hunde màrí o sàlùbánu Mareo Madonna no webie hunde. Oba gbere dian. Wo tagbon. We so na dagbon mana e sende na e ka toni ne. We se. Supa ologun honorable ma okonkan o. Ologun honorable te do okonkan o. Ologun honorable te Nigeria okonkan o. Ologun honorable Africa okonkan o. Ologun wo tagbon ya fe okonkan o. La salubanu webi igbinaro isakin lopopo abanye do bo aba ogodo anogi na ye muno ye gan o ibire ebodo ye gulo obun salubanu godwa matuti ewo lubuware nubuware veni Jesu Christi isa ni madoga wa mando nerun who dey no sunu wo ta mo ya fe ebo kebu ori man do man Nigeria olele la ha wonu ga mi po o ari mu iyo na boga iladian bo wa yeye kedo kebeko kebabuja de boga de iladian bo wa yeye be no ri base la ho bu wa re o
dori ofu egbe ni ma dori yobo ni ma dori pa ni ma mage sha bi iwule su ori egbe ma gbe o la odo bi iwule su imadere ma make na gwedo sa no godwa ma make na nwere nwara anwe no hu an ka so ke baba ma no ni Jesus Christ no nyama isa wa ya we isa o isa edo ya wa ya we isa ma dege no kan wuta mo ya bodo ewo so lo ba di ofure yuta do ma ya nehu o iwe bi aga dana ebe aga soldiers unwe vanya gba o vien e hanya nyogie ebe aga soldiers unwe hanya gba o vien va e hanya nya ugie eno nya wa ka e yo Exodus 32 verse 26. The Bible says, then Moses stood up in the gate of the camp and said to the people, who is on the Lord's side? Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves unto him. Ebe ora aladian na Exodus. Unwe vanya gba ovien e hanyogie. Owe. Mose. Ona mudaye onuru orebo. Ona kame everywhere. Dawano robo go salobo abuwa. Even robo go salobo abuwa when you aladi abu ade. Awo pa ni ya ibi Levi. If you live by now, you bought a gbe, in a bebu, in a bu Moses irade. The one no robo salubwa. Every no nya salubwa on a few. Ben no yagbon ori mama. Saluba no ke won na yimafin eden there. Eni Jesus Christ is o salubwa atie now. Ben dagbe be ta ohun ta gun den there. Ben logo ma ibusabo. Ben ma ye na wu ben ibusabo. E di abega ye be ga ni o. Ne Moses na vivie Israel avien rio autonome ebi autonome fure. Ni ambe kedan kusalubwa. Bien que su wegbo ologo na so bawrian. Ah non. Mose na muoke esida hin. Ni ya ta musalubwa we no ye boto. Lo salubwa be ye uhi. No muhi muni eni emu ade muhi ma we wa uhi o salubwa wo do wa gwa ala le. Yen so do ma ide Ebu hiya ni esu yana wa fiwedie. Yana wa fiwedie yana wa no iwa ino wa ba obi wa mi aba na te Aaron yana kama wa Mose amari mi on. Amari ku wo kere egege umwe ebo ni man maraga ni maraga we bona suma la de we o ta Egypt. Yana sie Aaron yo yana sie awo ino na wo ma de yo no abe mi egbe ke yiru no wa viore o yana gege de yare e mana gbon ahia we no magba egegege ya wona wa ti agbon ni ado we Jesu yana so we boto wa we ni ado wo ho ni ado we no magba ni ado we bawu no ma keke egege no yana gele yiru ya fe na si yakogo
o kani na mwemi na mo yire o mo yire ona ya me ebo ona mebo ona we ona wi awa doge o ona de debo no biwa no mu wala tabe o te Egypt e ya na mu webo era mu webo yana gbe yana da yana ya pe ma yana gbe the body e mo se iku nwe ko de yana ka me yana bu ni agbada gbade we e bo oye be ne bu wa ko bu toto bu toto wo ko kina hi ona gbe oye be yana gbe aye avie ẹni agbára bá Joshua náà wẹ ẹ̀dá ẹ̀ ikú ọ̀dà wọ ọ̀yẹ́ bẹ ti yàn yàn kàn gẹ̀gẹ́ sẹ́bà nà yàn kí so tọ́ ẹ̀mẹ́ bẹ yí ẹ̀ yàn kí so tọ́ dókè ẹ̀ bó ẹ̀mẹ́ bẹ yí ẹ̀ ẹ̀ bọ́ yàn kí ga ọ̀yẹ́ kẹ́tẹ́ bá nà yàn ẹ̀ yàn zẹ́ kẹ́ ẹ̀ má mi ẹ̀ ẹ̀rọ náà wọ yàn sọ́dọ̀ yẹn kú gẹ́ ríyàn ẹ̀ bọ̀ wẹ̀ nọ ríyàn. Emotional oduku ona ya goto oduku regbe koto siko e ana won ba awona ona mi de ta love ye de gu wa gbon ya wa no watapa wa ya fe wa gbebu na be wa gbebu na be wa bun se na awona wi no bo sa lo boa ihoni yo de bore su e wa be ye bore bo e wa ye yan be oni e o ala wa do e bo ya da ho e ma lo ri bo sa lo bo wa la dia wa bu ya de ami ana ma hun da onu ro e bu na amu da ta e ka na pa ka na ya tie iko ona gona eso si eke eso efie gbebori eso ma oga efiegia eso so apa ona gona da dogo yan bo ni ayibo e ma na wo ko e ma na wo mi da yan egbe a ekwe ma yin ala dia ivie liver egbe wo liver yana yo bot mi awe ma he go na asu ma sabu e Moses ga ele bo yana yo bot egbe yana gbebu yana bo Moses ga de Moses na wa bo kan wa la dia wa ro bo o salobo yana we wa la dia na o le lo salobo yana we ana wi ya ne ke ni budagi ya o bo ga ba yan o bo ga ba yan e mi ke na ma wa gbon na o bo ba wa na gbon no wo ko ona wa ge wa la wa buyan wa la wo ke ba wa se oduro o ga bu do kai wa dia pia wa san gbeliyan e mo ko ya gele adia sen o wu le derio adia sen o wu le hun do Aaron na we don gwe Moses ga swebo yo koda o ya gwe ebi so ya wo ko iwe mi ore de na matia ne ba o tun do ni iwa su ore de na o ewe ga ore ubo ogusa ga ore ubo ogusa ino bo bo sa lo bo bagbona o bo sa ro o bo ge suro o bo ru pa ro o bo ge biebi ro o bo hu wan ro o bo hu khoro ino ma o gro go sa lo bo bagbona ma mi agbon awe mi agbon na awe don ri an bo ya ibo yen de wetin ya be kagian ya be kayan mogbe ko ibo yen to re eda ye na de na yan re
na aya ka ma gbo we tenu yebo enu ga fi bebe ye enu ga fi beleku enu ga le area enu ga ti totani yeke enu ga dugo hi ayo tenu yebo. There will be a test of your identity. Emu ma di egbe ma enu yebo. Ovende na ga no e o ma nukin. Ome ede na ga no na ga awo ma nukin. Ede gbe o, ede mu o, ede de na ga awo ma nukin. Oh, so ma ki o, oh na su ki o, oh pia ki o, oh go ki o, oh tu fe o, oh tu ogbo, ede de na ga awo ma nukin. Oh! Oh! Unwo tag mo ya fefe. Edere. Na aya no awo wa nukin. Mamie mi no sunu be Nigeria. Mamie ma no gulo, mamie na gbele, mamie saje o be Nigeria. Oyi ma je opon le ku na. Ore de na keru le ku na. Kafia lai ne ku na. Tegu ne ku na. Na ya de ba wa hie. Na ya de Bible hie. Na ya de ba do hie. Na ya de ba Nigeria hie. Tun David no logo ma ga gbon. Tun David e ma dansi. Tun do logo ma ne ma dansi. Tun David e o ko si. Le mie ma no so ma no koda o no ma dan. A leader like Aaron, he led some of the people astray. But the sons of Levi, they identified with Moses. Aaron was supposed to be assisting Moses in leadership. But while he led, he had a little chance. He led the people astray, to do evil, to worship idols, to get back into the dark. To get back into the company of the enemies of God, or the company of evil, the company of the devil. But we thank God that there are some people, who will always identify with God. There are some people who will always identify with God. There is a day of test for you to identify with God, and you have to show it that day openly. Let the people see that you are identifying with God. The sons of Levi, they came out to identify with Moses, and there they identify with God. There is a day of test for you. And this might be the time of test in our country, Nigeria. This might be the time of test in our cities. This might be the time of test in our environment. This might be the time of test in our family. This might be the time of test in our community. You need to identify which side you are. The sons of Levi, they declared they are on the side of God. They came out to meet Moses. We identify with you. The rest of the people, they did not move forward. The rest of the people, they stood still. Some went back. Some looked back. Some moved back. Some closed their eyes. Some shrugged their shoulders. Some pretended that they did not hear what Moses said. But what Moses said was clear. And Aaron was the one that led them to make a golden calf for themselves. There are some leaders that are leading people into the dark. They are leading people backwards. They are leading people into sin. They are leading people into perversion. They are leading people into iniquity. They are leading people into poverty. They are leading people into chaos. They are leading society into chaos. They are leading country backwards, into poverty, into evil. There are some leaders like Aaron who lead people away from God, into the camp of the devil. It's left for you to answer whether you identify with God or not.
Et donc, en suébo, fait bien bi. Et donc, en suébo, fait ou quoi. Et donc, en suébo, oui, évident. Et donc, en suébo, la dieke. Et Moses, ça va non, oh non, ça le boit. Et va non, ça le boit. Let them come forward. Whoever is on the Lord's side, come forward. There is always a question of identity in your life, in my life. Wherever we go, there is always a choice to be made. Whether for righteousness or for iniquity. Whether for light or for darkness. A decade than I don't need to and I go a moment second, and I will look at you. Can you evil has just paid out in certain countries of the world. That now it is on the high side, a high level. People are challenged to choose which one they belong to. But I mean, love a woman in Nigeria, a woman who tell you, I read good at you what table with that don't have on you. These are days of reckoning. Again, I am here, you know. These are days of challenges. Again, I am going to tell you, these are days of decision making. Again, I tell you now. Declare yourself now. Can you both? I know about it. Aaron was a leader, but he led the people into iniquity. But not all the people. Those who allow themselves to be led into iniquity. Aaron, he led them into iniquity. But the children of Levi, they separated themselves unto Moses. There is a need for separation. There is a need to come out. There is a need to identify. There is a need to speak up. We thank all those people who have spoken up in our country. Makongo saloba ye no gwan la dia, e no gbebu, e no bukupe. Na bodo gebe da ologo ma rebu ma he, be no ko rebu ma he. No la dia na do tama ebo, we na bodo ge, na agbon zoge batin ba he. Be na agbon lo ko he, ya di agbon. Ya zagbon. Be na agbon de ba su he, ya gbagbon. Ya yo bojo yen e wa da e ba be ho kino to ya dagbe damu wa no lati an do ka me bo gbe ose wa ga ma o sa gba de ba wa odima e ba so yu kyo e ba so wu no ma keke ni awo igba ma e so ro na wa gbe ke na yi na o pa sagin ada e kwa o ada ekwa ege na ya tege na ya bohin na agbaro totally aye na we mgbe nu kadu yebo dego to doge wan dan nu ko nu e dogo do sale ba na u se ti mu jaye u there is no middle course. You are either for God or you are in the camp of evil. There are two sides in life, God's side or the devil's side. Which side are you? That was the question Moses posed to Israelites at the foot of Mount Sinai. Moses coming here Israel. If you are on God's side, come out now. And some people came out. Those who did not come out, they identified themselves with the devil. O to evara gbona, okpago salobwa, no kai ogesu, de nu weyebo. O to eva oragbon, okpa ogosa, no kai oge esu, de nu weyebo. Ega mu igbina we don yobo. Ega kina agbe don zigo ke wa moye, obi don zigo mo wo ko ye. Ewo, ovon bolu yebo. Oko don re Nigeria na, oko di gba ma kan na, oge ewan da ma eno yebo obunse.
Aba ema na ma no yibo buse. Aga topa na ba fun. E ya tobe iru jaso. Ha! O sare ba go wa. O sare ba go wa. Nzoko ge badiman. No shoko na yena. O sare ba go wa. Atuti wa de na no ka no yibo. Do bogo so ye na. Do bogo su ye na. E bien bi kan ara o kan de. Urupagare te be bigale urupa o la diana we gele asudan elle la sudan be bioda o we je gbe ba obo orosa elle la sudan e va no wala e bebi elle lian be bioda when you go back o ball saluba do bonu yewo okakabo dima makakabo khie e mana yewu ne ku na hunde wa no wulo na yena oni oku emose e bana wulo yo na anya ma be yan ga wuyo e wana do gbe ya da do gbe yo yan ma yan ga wuyo yan be yo ya de bosun na ya o sege wata ya ma yi do gbe we gbe so wa ma ni body wan ya fe don mu ja gbangban na ya dole bo yi ma ni body wan ya fe igba ma ya fe don ladia no din ladia na ya dole bo wan yi a ri run gyo sa no sa le ba se fure yi na yena no ja mi o to na bo wan na ji abe de no be ba wo ta gbon be ya fe no de o tigi ye don jangaje ni abe de ni abe ma o ye o we ti mu dia you vient e ben e wo mu dia e ben kanu ye bo do so no do we mantan no o la ko na ro mu ta gbon na no so ko da ni na no do shi na gbele wana e ma ni bu wo bo wa en bu wa o sa le ba de wa ba gbon na kebe yi ibo hin ro no dia ke wa tun da sa bo agbon na o be bo ni gbe e ma ya fe no yi mu dia sa lo ba a bo hin a Janeru Donyama Salubwa Upopo ragbon Ologun ragbon Igbina ragbon Oko ragbon Adakieva Agbon maya ni ara ilawo Odogwe o dadon wa o de don se baby o do su la ho salugba ma ri mi ni ma le o de don wa atuti ma ya fe ni akadi an yebo la ho wo ri enwa ri ti de da do ya zo de don wa o do anu ki o di mari ma so wulo ye na e wona yo si ti gbele wona gbele ya da o he obiyan Akiema yo Salubwa ma mi ando ki ma evao a me veo egbe ni ya fe no nya e ma na ya gbele Salubwa la orun buyan yo la wo nu buyan yo ma mi anu gba ri oba igwe gbiyan igwe ga ri oba ni ewe ebi no keke ni aga o oku ni an su yo to na gi an megbe ni aya hasai ya megbe na ya hasai we se ye dagme wa ya fe no ila dia ke don mebe odukun ke don gbebu ke don sinwa ke don buku pe ya fe gi ami o ga gbono ma o e gi an kon kwa o e gi an gbena kwa o we ba neru go Salubwa la onu ero wa e ba so wa gie kwekwe wi ma neru go Salubwa ogudu anu giri ma wo Salubwa no nyagbon nya emi kega mukpe ye na tana ya gbene be la dia be na gbala gbana e Nigeria yi la o ga mukpe bo be Miami and Nigeria Miami and America la o yo furero you ba me wero la o da wero ni ma mo go ma ya mo fun egbe ma no e be Jesus Christ lo nya wa
Isa, Enira, go on, go on, no one, Isa. When you fed on a man, no wool, my way, my time, worry, my good waro, my who are your. Ma who are you, my good waro, my good work here. O baloni, oga muhano. Sabana gave one a wool, then again a wool of quao. He said, obey no low, I carol tema. Or pegbe. Teleban la ho, the no winner, and I know my master no. I win we had you wire on your ladian while to tie you wow. Who in Amure alele. Aya be fialase. Eya zudu we ladian wo iro o minoro. Eya kian fie be o. Bana do wagazi o de gbewa. Bi na bo na yewe ni ana wagazi o de gbima. Bana do. Edo wagazi o de gbima. Otuni mamu bona ti Edo International Congress. Na ya ti Edo ladian na zio. No. They are where the Bumwe and Ladian Edo International Congress. Or said Manado Ayazi or Nebuan. Kuyo. It's a fair, Henri. Waweso. She's like Rita, don't be the bullet who your words about Shangbo. Sabab Shangbe, again, don't do ya guy, Saban of Shangbe, no. Taye se mate kuyo obokia o usade bawe o obo weeping me dear for the night or joy cometh in the morning. You have known that my man second one so John kuyo you want know where Nigeria breeze you want to get on all read Nigeria it's again to it opopo oh Sergeant to Popo. Saloban Bobori was yo. No longer one away yo. Nigeria made me a bow. He said, what's saying that man would have quit? Obokiao. You can no longer one year first about a monkey. No king, my Ivano, never would king and maybe. Wow. Why go on your team match here? A woolly quick cabana where you waru ballo. Basu Zama, correct, man. What's not the number to go so? Sabano hen wow. Basu Zama. Where's so? Don't even trimmer. Sabati Bawa. If you came in a rock, you Sabano when well. Automatic Kisley of us just to give. Kuyo Obokia with the Salabana with the guy. Then you want Mount Derma. Kuyo. You know, get Sister Sharon Johnson. Kuyo Bebe. Who you well. With the good sauce about young bow, nobody you but no. If France were you would all, a way body not is last day. Kuyo, we are do. Comment vous appelez-vous? C'est tout bien. Yo, yama Canada. Yo, on va tirer, on va donner Yama. Yama. Retire and bullet the Kuyo Yogi. Otimari Nekman Wulekwe, or where you ballon, why you can. Then no we walking Ubo Abo well or waving here no sunu or wa a car. You want no. Oh, when I see a duboma, I be gilly. Not dagging no sunu wa, where we Kumore Bona with my dagger do that, and then I get the one. My mamma, if it you once so down song, my will do kiss you and I like it, I have you boy your hair. We don't tie any wool with him. I bet the hell. Who else do not know how of them water? It's like you know, when I go, Uponun Tomune. Ah, I will Nigeria.
Afiala oge Nigeria esa gen wana gbon ni so ba don kin wa maybe wa o ọmọ ze saro kuyo ise wo obviously ge wo de no sadi ofure yo hotel do eri odon ehun ma no no sadi ofure yo hotel do ise ayagbese yo uyego wese ogun gbese yo ago wese ogun gbese yo wese kuyo ago kuyo yo dia ya be ma odo ege victory wese obokia ebi odo otibare ogeri aki kuyo gbeme do bien no so do kuyo iye no kwa rema o iye no kwa usaga ko yo lagiesan kuyo lagiesan lamogu ukuwera me ku tuye me ya to o kaka boto iye no kwa na do de ba ma o government na ma ite be egeso bon sale ba de gbera de mi ya mabudo ìyẹn bí dùn yí ẹ ìyẹn bí dùn nìrún ẹ sàlùgbàgà fùmàfín rí o sábà ọgùnmọdọlẹ wọn yí o ẹgbẹ yàfẹ ẹ náà dé kànáà sábà náà fùmàfín rí o ìṣe o wẹsẹ yí náà kọ dọmọ kàkà bọtù ẹ o ìní bọ ìfànà òdìyàn o ìnà ìṣe náà vera tá a ṣe. Wamia na no kana ni agbele na owia o Evan Mayegbeko they are our heroes. Yes, we somebody of yonya yemi fu egbe is yima saga we guma gbese yo is eri me we gbe yo ye no kwa na izana we gbese yo ogeri aki we gbese yo eri ona isokan adesuwa koyo we gbese yo eri ona ogeri aki we gbese yo ihan o adesuwa isokan koyo oyo babi ogie koyo do ya ma e Paris ni mo se do ya ma eri ona ebe na we ba mu se ọgọ́wọ̀n àdọ́wà èdè àgbé kúyọ Maria Obaseki kúyọ Obiogie Imose ìdágìwẹ̀wẹ̀ Facebook nódẹ̀ wẹ́sẹ̀ ọbọ̀tà lúwà yàgùnmá ní ìlú yínà kọ́ sísàmẹ́ kúyọ sọ́yọ́bàwẹ́ o Bright Efosa Ìgbìnọ́kẹ̀ kúyọ ọbẹ̀wà o èrùnmáyé o eve edo yo sabanon ki ma meve wa o ise adesuwa isokan wi se eriodon edukure ugagbe Wilfred obokian o erumana o nsalugba bu edore o don bu Nigeria re o ise wewe gbese yobodo ise ogiri aki ise Ìgbìnọ́kẹ̀ ise Maria Obaseki ise William Eyobo ise we guma gbese yo ise we se kuyo William Eyobo ike oye ni awon anukun oye onukin oma abukun saluba wa ya don re wa don re okun ore ebu na computer de wa ya o wa kesu gie no wàgẹ́ bi yẹ o wàbẹ adédùnkú sanu sàlùbà rẹ yẹ o àkìyèmà yẹ o mùdàmí náà sunu gẹ̀dú náà nẹ̀bù náà wúlò ní náà gbẹlẹ́wò ẹ̀yẹ nìkiri wèrè wà á Dr. Agawa Sylvester Agawa kó yọ ẹ̀rí ọ̀nà àìpọ̀ yàkókò nẹ̀rù yọ o ayé bọ́kù gbé àmọ̀ yẹ bó bọ́kù gbé o wọ́n ṣe ẹgbẹ̀rún kó yọ díwọ̀ yà rẹ̀ bi ẹ̀bùdọ́ rẹ̀ dòwòdọ́ àwọn àgbẹ̀yà di wáyà o wáyà di wáyà ẹ̀yẹ gbẹ̀fẹ̀ aláṣẹ wọn kọ́ wọn sọ agbadá ẹ̀jẹ̀ wọn kọ́ wọn kíkẹ́ fìyẹ bẹ́ẹ̀ o
Isa salaba guaro wiki yakwe. Oite si yakwe. Ya yu salaba ga de ere no badan yo. Ma e mi oya toge do wa ori ne gbe wa. Uyi wa ami o. Efi wa ami afiombe wa ami o. Eni Jesu Christi. Isa Ọba o wa wiki yakwe o. Wa wi ya do wa we gwa do wa we ni ge do wa we jon we do wa we gele do. Wa we ten ya do. Wa we baba do. Eu. Bye bye. Bye bye. Bye bye.